таҷрибаи чандин солаи олимон нишон медиҳад, ки илми тоҷик қодир аст на танҳо дар ҳалли масъалаҳои дохилӣ, балки дар баррасии мушкилоти глобалӣ, аз ҷумла тағйирёбии иқлим, ифлосшавии атмосфера ва равандҳои геофизикӣ саҳми арзанда гузорад. фаъолияти илмии профессор Сабур Абдуллозода дар ин замина ифодагари эътибор ва нақши муассири илми тоҷик дар таҳқиқ ва ҳалли масъалаҳои глобалӣ, аз ҷумла тағйирёбии иқлим, ифлосшавии атмосфера ва равандҳои геофизикӣ мебошад. Сабур Абдуллозода 1 июни соли 1959 дар деҳаи Якабоғи шаҳри Истаравшани вилояти Суғд ба дунё омадааст. Аз айёми таҳсил дар муассисаи таҳсилоти ҳамагонии зодгоҳаш таваҷҷӯҳи ӯ ба илмҳои дақиқ, бахусус физика, бештар равона буд. ин завқ ӯро ба факултаи физикаи Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон овард, ки ин ниҳоди илмии бонуфузи мамлакатро соли 1980 бо дипломи аъло хатм намуд. солҳои таҳсил дар донишгоҳ ӯ рӯзҳои худро бо ҷустуҷӯи пайвастаи илмӣ, аз худкунии донишҳои назариявӣ ва амалии физика ва иштирок дар корҳои илмии таҳқиқотӣ сипарӣ намуд. муҳити илмии донишгоҳ, устодони соҳибтаҷриба ва дастовардҳои илмии мактаби физикаи тоҷик ҷаҳонбинии илмии ӯро ташаккул дода, заминаи устувор барои фаъолияти касбии минбаъдааш фароҳам оварданд. вақти мактабхонӣ ман бисёртар ба фанҳои физика ва математика шавқ доштам. мо дар оила 10 нафар фарзанд будем, 6 нафар писар, 4 нафар духтар. фақат падару модар ба ман бисёр имтиёзҳо медоданд, ки ман фақат ба хондан машғул бошам. баъд аз хатми мактаби миёна ба соли 1975 дар донишгоҳи миллии Тоҷикистон ҳозира, пештар донишгоҳи давлатии Тоҷикистон ба номи Владимир Ильич Ленин буд, соли 1975 дохил шудам. албатта инҷо устодони бузург буданд, ки ҳамин соҳаи физикаро ба мо дарс доданд. бисёр устодони бузург дар соҳаи физика ба мо сабақ омӯзонданд. баъд аз хатми донишгоҳи миллии Тоҷикистон маро ба институти физикаи техника сафарбар карданд барои кор. масъалаҳои тағйирёбии иқлим, боришотҳои солона ва тағйирёбии таркиби ҳавои атмосфера яке аз масъалаҳои муҳими экологӣ ба шумор меравад. дар институти физикаи техникаи ба номи Султон Умаров озмоишгоҳи физикаи атмосфера фаъолият мекунад, ки дар ҳал ва омӯзиши ин масъалаҳо саҳми арзандаи худро мегузаронад ва самаранок фаъолият намудани озмоишгоҳи физикаи атмосфера ба фаъолияти пурсамари профессор Абдуллозода Сабур алоқаманд аст. Абдуллозода Сабур бохтаи илму омӯзишу таҳқиқот буда, пас аз он ки донишгоҳи миллии Тоҷикистонро бо дипломи аъло хатм карданд, барои фаъолияти илмии оянда ба институти физикаи ва техникаи ба номи Султон Умаров фиристода шуданд ва аз ҳамон ҷониб то ин дам бефосила дар институт, махсусан дар ҳамин озмоишгоҳи физикаи атмосфера фаъолияти худро идома дода истодаанд. фаъолияти илмӣ ва методии профессор Сабур Абдуллозода дар Институти физикаву математикаи ба номи Султон Умарови Академияи Миллии илмҳои Тоҷикистон оғоз гардида, аз вазифаи муҳандис марҳила ба марҳила то ходими калони илмӣ ва мудири озмоишгоҳи физикаи атмосферӣ расидааст. дар идомаи фаъолият ӯ бо таҳқиқоти пайваста ва густурда дар соҳаи физикаи атмосфера корро идома дода, тавонистааст, ки худро ҳамчун мутахассиси соҳибтаҷриба ва ташаббускори равандҳои нави илмӣ муаррифӣ намояд. иштирок дар тадқиқотҳои байналмилалӣ ва ҳамкорӣ бо марказҳои илмии берун аз мамлакат ба ӯ имкон доданд, ки усулҳои муосири таҳқиқотиро дар амал татбиқ намояд ва натиҷаҳои ба дастомадаро дар таҳқиқи хусусиятҳои аэрозолҳо, равандҳои радиатсионӣ ва таъсири онҳо ба иқлими минтақа истифода барад. мо вақте ки ба институти физика техника
سفربر شدیم. بعد ختم دانشگاه در لابراتوری فیزیکی لازرها کار میکردیم و اینجا استادان سلیموف والری مخصومویچ، بهرام اسلامویچ نظرов، عمر حامد ولیев کار میکردن. اونها به من کمک میرسوندن در این کار علمی. سال 1982 من به صفحه قواهای مسلحه اتحاد شوروی همچون افسر یعنی به خدمت دعوت شدم در تاشکند. بعد 2 سال بازگشته به انستیتوت فیزیک تکنیک آمدم و از همون دوره در لابراتوری فیزیک اتمسفر که در همون دوره این یگانه لابراتوری در آسیای مرکزی بود برای آموزش در همین لابراتوری فیزیک اتمسفر. این لابراتوری از طرف عالم جوان نظرов بهرام اسلامویچ با دستگیری اکادمیکو محمد سیفالدین قاسمی، اکادمیک اکبر اتخامویچ، ثابت خبیراللهیچ نعمتاللهیев و از روسیه دиректор انستیتوت فیزیک اتمسفر گالیتین گیورگی سرگیویچ اوبخوف و اینچنین زویف ولادیمیر یوسیویچ مارچوک اون وقت پرزیدنت اکادمی اتحاد شوروی دستگیری یافته و همین لابراتوری سال 1986 از گروه به لابراتوری مبادل شد و تحقیقات در ساحه آموزش تغییریابی اقلیم صفت هوا از همون دوره از سال 1986 آغاز شدند. با دستگیری اکادمیک گیورگی سرگیویچ گالیتین در اینجا با دستگیری اکادمیک اتخاموف اکسپدیسی سوویتی امریکایی شده گذشت سپتامبر سال 1989. در آن از 9 شتات امریکا، از فرانسه، از 30 مرکزهای علمی روسیه، از تاجیکستان نماینده ها اشتراک کردند. قریب این اکسپدیسی 1 ماه گذشت. ما در 3 نقطه در نقطه ایواچ که در آمده چنگ و غبار در آنجا است و در منزل یعنی ناحیه استانبول نقطه استانبول و در دوشنبه در 3 نقطه ما تحقیقات ها را از روی همین اکسپدیسی گذراندیم و اینجا سمالیات لابراتوری انستیتوت اپتیک اتمسفری تومسک اشتراک کردگی بود. همین تحقیقات های ما از همین دوره به طور رسمی آغاز گردید و در اینجا بسیار انستیتوت فیزیک اتمسفر لابراتوری ما رو بسیار دستگیری میکردن. تجهیزات های همان دوره زمانوی آورده به تاجیکستان تحفه کرده بودن. ما در تمام حدود سپکتری آفتاب تحقیقات رو در ساحه اقلیم و آموزش چنگ و غبار در آنجا گذرانده بودیم در همون دوره. عبدالله صبور فضایلویچ از سال 1982 به انستیتوت فیزیک و تکنیک به نام سلطان عمرش به کار آمدند. در مدت کوتاه‌ترین همه فهمیدند که بسیار شخص قابلیتناک است چون که دانشگاه ملی را با بهای اعلی ختم کرده بود. برای همین هم اول در گروه فیزیکای لازرها کار کردند و بعدتر آنها در گروه فیزیکای اتمسفر یعنی تشکیل کرده شده بود و کار شروع کردند. از همان سال آنها به اسپیرانتورا داخل شدند، یعنی توانستند که در مدت کوتاه‌ترین در باره فیزیکای اتمسفر کار علمی خودشون را دوام دهند و نامزدی علم را همان سالها بعد 3 سال اسپیرانتورا دفاع نمودند. استاد در طول فعالیت خویش در تیار کردن کادرهای بلند اختصاص در سمت علم‌های فیزیک خصوصا در فیزیک اتمسفر سهامگذار است. با راهبری استاد 6 رساله‌های نامزدی و زیاده از 311 مقاله‌های علمی چه در خود نشریات جمهوری تاجیکستان و بیرون از جمهوری تاجیکستان در دولت‌های خارجی چاپ شوند که آبرو و نفوذ استاد را خیلی بلند می‌بردارد. در سال 2023 با راهبری استاد و در همکاری با دیگر دولت‌های همسایه توانست وی عموماً مرکزی
тадқиқотҳои атмосфериро дар худи ҷумҳурии Тоҷикистон ба роҳ монад ва умуман самти асосие ки имрӯз устод бевосита дар фаъолияти хеш ва дар корҳои илмӣ анҷом медиҳад ин атмосфера ва радиатсияҳои гуногун ки аз офтоб ва чангу ғуборе ки бевосита пайдо мешавад устод таҳқиқот намуда дар худи сомонае ки дар сомонаи академия ба пуррагӣ дарҷ мешавад. пайгирии пайвастаи таҳқиқоти илмӣ ба профессор Сабур Абдуллозода имкон дод ки соли 1994 дар Федератсияи Русия дар Институти физикаи атмосфера ба номи Обу Хоф рисолаи номзадии худро бо муваффақият ҳимоя намояд. давоми фаъолияти илмӣ ӯ доираи пажӯҳишҳои худро густариш дода, соли 2014 дар шаҳри Санкт-Петербург дар Донишгоҳи давлатии гидрометеорологии Россия рисолаи доктор миллӣ ва байналмилалӣ фаъолона иштирок намуда, дар таҳияи стратегияҳо ва барномаҳои марбут ба омӯзиши атмосфера, иқлим ва муҳити зист саҳми муассир гузошт. ин давра фаъолияти ӯро ҳамчун олими комил ва пешбарандаи самтҳои нави таҳқиқотӣ дар физикаи атмосфера муаррифӣ кард. ман бо роҳбарии Назаров Баҳром Исломович ва Абдуҳаким Ҳамрои Шукуров соли 1994 дар Институти физикаи атмосфера, яъне онҷо шӯрои диссертатсионӣ махсус оид ба геофизика буд. Дар ҳамонҷо рисолаи номзадиамро оид ба омӯзиши ҳамин чангу ғубор дар асоси тадқиқотҳое ки мо аз соли 89 сар карда будем ба анҷом расонидам, дар онҷо дифоъ кардам ва 5 майи соли 1994 ман дипломи номзади илмҳои физика математикаро дар соҳаи геофизика ба даст овардам. Ман аз онҳо бисёр миннатдор ҳастам ва тадқиқотҳои мо давом доштанд. соли 1994 баъд аз гирифтани диплом маро ҳамчун мудири лабораторияи физикаи атмосфера таъин намуданд. солҳои 2009 ва 2013 ду лоиҳаи байналмилалӣ иҷро намудем ки он дар ҳамин давра мо таҷҳизотҳои нодирро ба Тоҷикистон ворид намудем ва тадқиқотҳои бо ҳамкорӣ бо олимони Аврупо гузаронда соли 2014 ман рисолаи докториро дар Санкт-Петербург дар Донишгоҳи гидрометеорологии Санкт-Петербург дифоъ намудам ва аз соли 2014 мо бо ҳамкорӣ бо Институти тадқиқотҳои тропосферии Олмон оили омӯзиши атмосфера, яъне чангу ғубори атмосфера, ба забони англисӣ Central Asia Dust Experiment мегӯянд, 2 сол гузарондем. аз ҳамон Олмон 2-3 марказҳо иштирок карданд. 2 сол ин тадқиқотҳо давом доштанд ва баъди он ки мо ин ҳисоботи ин тадқиқотро пешниҳод намудем ба ҳукумати Олмон, вазорати илм ва маорифи Олмон дар ҳамкорӣ бо созмони Аврупо иқтидом гирифтанд ки ба мо як лидери замонавӣ дар дурини контейнер пешниҳод намоянд ва ифтитоҳи он моҳи июни соли 2019 баргузор гардид. Он имконият медиҳад ки ҳамин лидар мо дар самти амудӣ ҳамаи он чангу ғуборе ки ҳамаи он абру чие ки дар атмосфера мешавад амонро омӯзем. соли 1994 профессор Абдуллозода Сабур рисолаи номзадиашонро хатм намуданд. аз ҳамон сол ба сифати мудири озмоишгоҳи физикаи атмосфераи институт таъин гардиданд ва фаъолияти пурсамари онҳо дар ин самт, дар самти таҳқиқи ҳавои атмосфера муайян ва омӯзиш намудани тағйирёбии иқлим ҳам дар минтақа ва ҳам дар миқёси ҷаҳон саҳми арзандаи худро гузошта истодаанд.
تحت راهبری پروفسور عبدالله‌زاده صبور در مسئله‌های تحقیقات هوای اتمسفری منطقه با یک چند مرکزهای با نفوذ دنیا شرطنامه‌های علمی بسته شدند و در دایره آنها همکاری‌های بین‌المللی ادامه دارند. چطوری که ما می‌دانیم مسئله‌های تغییریابی اقلیم و اتمسفر زمین این مسئله‌های لوکالی و منطقوی نبوده، یگان تغییراتی که در منطقه به عمل می‌آید زود پهن گشته به منطقه‌های دیگر نیز نفوذ و تاثیر خود را می‌رساند. بنابراین در دایره برنامه‌های همکاری بین‌الخلقی با راهبری پروفسور عبدالله‌زاده صبور امکانیت به دست آمد که آزمایشگاه فیزیک اتمسفر با اینستیتوت تحقیقات‌های تروپوسفری آلمان شرطنامه همکاری به امضا رساند و در دایره این همکاری با اینستیتوت تجهیزات زمانوی نو لیدر سال 2019 وارد کرده شد که امکانیت می‌دهد به فاصله ترکیب هوای اتمسفر تحقیق کرده شود، حادثه های به عمل آمدن طوفان چنگ ها، تغییر یافتن ترکیب آیروزولی اتمسفر تحقیق گردیده و به شبکه بین المللی اینترنتی که به آن همه تحقیقاتچیان دسترسی دارند فرستاده شود. صبور عبدالله‌زاده بیواسطه در ساحه فیزیک اتمسفر پس از آنی که لابراتوری فیزیکی لازری کار میکردند یک گروه نفت تشکیل کرده شد با نام گروه فیزیک اتمسفر و تقریبا از سالهای 80 این جانب با همین مسئله مشغول میباشند و هم کاری نامزدهشان و هم کاری دکترشان مربوط به همین ساحه فیزیکی اتمسفر میباشد و بنابر همین گفتن جایز است که در حقیقت این انسان در همین ساحه خیلی هم سهمی بزرگ داشته است. بغیر از فیزیک اتمسفر استاد با حادثه های اکولوژی یعنی محیط گیر اطراف، تازگی محیط گیر اطراف و حتی آخران موضوعی که آن را تصدیق کرده هستند در باره پریخ‌ها نیز کار کرده استادند. پروفسور صبور عبدالله‌زاده مؤلف 6 مونوگرافیا، 2 دستور تعلیمی، 2 پتنت اختراعات و زیاده از 250 مقاله علمی در مجله‌های تقریض شونده کمیسیون عالی اتستاسیونی میباشد. نتیجه های تحقیقات او در صدها کنفرانس و سیمپوزیوم های بین المللی معرفی گردیده سهم ارزنده او را در رشد علم بازگو می‌نمایند. این آثار علمی پهلوهای گوناگون فیزیکای اتمسفر، اکولوژی محیط زیست، آیروزول‌های اتمسفر و تغییریابی اقلیم را فرا گرفته با تحلیل عمیق علمی و تکیه به معلومات تجربوی از دیگر کارهای علمی به کلی فرق می‌کنند. مقاله‌ها و مونوگرافیا‌های او نه تنها برای محققان بلکه برای آموزگاران و دانشجویان همچون راهنمای علمی خدمت می‌نمایند. شش مونوگرافیا به چاپ رساندم و 4 مونوگرافیا اویدی فعالیت علمی دیگر به آخر رساندم. من در کشورهای گوناگون از جمله آلمان، австрия، استانبول، خطای در یک چند شهرهای خطای از سال 2009 سرگرده در کنفرانس های سطحی گوناگون اشتراک کردم و قریب 330 مقاله در این سمت فیزیک اتمسفر به چاپ رساندم. قریب 47 مقاله در بازه‌های سکوپوس و وب اف ساینس به چاپ رساندم و زیاده از در 100 کنفرانس ها اشتراک کردم با مقاله هم با برنامه‌های. موضوع اساسی مقاله های ما تغییریابی اقلیم، صفت هوا، ترکیب آیروزول و خاک چنگی که به تاجیکستان وارد می شود، اونجا ترکیب مولکولوی، ترکیب المنتی، ترکیب ایونی، ایزوتوپی و مینرالوژی، همون چنگ و خاکی که به تاجیکستان وارد می شود ما آن رو آموخته به طرز مقاله
پیشنهاد نمودیم و همین 2 سال اخیر تحقیقات ما با آموزش تغییریابی اقلیم در منطقه های آسیای مرکزی رو در بر میگیرد و اینچنین تغییریابی حرارت هوا با بلندی در تاجیکستان چگونه است یکچند پدیده های نو رو معین نمودیم. عبدالله صبور فضایلویچ زیاده از 5 کتاب ها نوشتندند در مسئله همین محیط زیست تاجیکستان، یعنی درباره فیزیکای اتمسفر و اینچنین یک کتاب دیگر در مسئله خود فیمتاسکون لازرها نوشتندند که این همشون محصولات کار آنها بودند که در همکاری با دیگر عالمان همین اینستیتوت همکاری میکردند. آنها در سمینارها، در کنفرانس های بین المللی و در دیگر جاها برآمد میکنند و درباره علم امروزه فیزیک اتمسفر در یک سطح بلند آنها توانستند که همین چیز رو معرفی نمایند. تحقیقات‌های انجام داده پروفسور صبور عبدالله‌زاده با استفاده تکنولوژی‌های معاصر توصیف یافته با راهبری او آزمایشگاه فیزیکای اتمسفر به شبکه بین المللی ناسا ایرونیت نتورک شامل گردید و سال 2010 این جانب چین‌کنی‌های بی‌فاصله 18 پارامتر اتمسفر انجام داده می‌شوند. وارد گردیدن تجهیزات معاصر لیدر در سال 2019 امکانیت‌های تحقیقاتی را به سطح نو برآورد و آزمایشگاه را به یکی از مرکزهای پیشقدم منطقه تبدیل داد. با راهبری او یک قطار موضوعها و لایحه‌های علمی در داخل و بیرون از کشور در تحقیق گازهای گلخانگی، ایروزول‌های اتمسفر، تغییریابی اقلیم و تأثیر چنگ و غبار به محیط زیست عملی گردیدند. اعتراف فعالیت علمی او با جایزه‌های بانفوذ از جمله جایزه دولتی جمهوری تاجیکستان برای عالمان و اختراعکاران و آموزگاران فن‌های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی افاده یافته است. این دستاوردها نتیجه کارهای ثمرناک و همکاری گسترده علمی با مرکزهای بانفوذ داخلی و خارجی می باشند. تحقیقات انجام داده او در دایره برنامه‌ها و لایحه‌های بین المللی به آموزش عامل‌های اساسی تغییریابی اقلیم، خصوصیت‌های رادیاسیونی اتمسفر و تأثیر ایروزول‌ها بر روندهای طبیعی روانه شده اهمیت بزرگ علمی و عملی دارند. جایزه‌های بین المللی، صحوی و سپاسنامه و افتخارنامه‌ها دلیل اعتراف سهم نظررس پروفسور صبور عبدالله‌زاده در رشد علمی فیزیک و تحکیم موقع علمی تاجیکستان در عرصه بین المللی می باشند. والا صاحب 3 اختراع هستم در هم معلفی. البته یکی از این اختراعها طرز معین کردنی منبع واردشوی چنگ و غبار، دوم این طرز نگاه داشتنی نمی در ریشه درختان، نزد ریشه درختان و سومین طرز تازه کردنی هوای اتمسفر از افلاسی های گوناگونی که موجود هستند. از روی همین 3 اختراع ما نخستین داریم. من برنده جایزه اکادمی ملی به نام اکادمیک سلطان عمر معروف می باشم. این رو من سال 2021 به من میسر گردید. من صاحب مدال خدمت شایسته هستم. من برنده جایزه دولتی برای عالمان ساحه علم‌های دقیق طبیعت شناسی ریاضی می باشم. سال 2023 من این صاحب این جایزه گردیدم. من فکر میکنم که حکومت تاجیکستان این دستاوردهای من رو قدردانی میکنم. تحقیقات‌های علمی پروفسور عبدالله‌زاده صبور با حادثه‌ها و روندهایی که در اتمسفر زمین به عمل می‌آیند مربوط می‌باشند و با یک چند تجهیزات‌های چین کننده اساساً تحقیقات‌های پروفسور عبدالله‌زاده با معین نمودن ترکیب ایروزول‌های اتمسفری، اندازه آنها، روندهای از کدام
минтақа ба амал омаданд ва ҷараёнҳои тағйирёбии ҳодисаҳои чангу ғуборӣ вобаста мебошад. Марбут ба ҳамин таҳқиқотҳо профессор Абдуллозода Сабур якчанд ихтироотҳо пешниҳод намуданд ва онҳо муяссар гашт, ки бо истифода аз дастгоҳи спектрометрии ченкунанда дар ҳудуди мавҷҳои инфрасурх усулҳои муаллифӣ пешниҳод намудаи онҳо барои чен кардани ҳаҷму андозаи аэрозолҳои таркиби атмосфера муқаррар карда шавад ва дар шакли патент ҳимоя карда шавад ва ҳамчунин дар ҳамин равия, дар ҳамин самт якчанд ихтироотҳои дигар доранд, ки дар шакли патентҳо ҳимоя гардида пешниҳод шудаанд. фанҳои техникӣ бе ихтироот умуман самти илм пешравияш ба комёбӣ ноил намешавад. албатта устод дар тӯли фаъолияти хеш умуман якчанд ихтироотҳо дорад, ки самти асосии ихтироотҳои устод ба худи физикаи атмосфера бахшида шуданд. боз дигар самти фаъолияте ки имрӯз дорад, дар худи институт бо роҳбарии устод шӯрои диссертатсионӣ умуман ташкил карда шудааст, ки барои худи ҳимоя намудани рисолаҳои номзадӣ ва докторӣ барои ҳам унвонҷӯён ва ҳам доктор PhD магистро хело қулай ва осон аст. тарбияи кадрҳои илмӣ яке аз самтҳои асосии фаъолияти профессор Сабур Абдуллозода ба шумор меравад. бо роҳбарии ӯ рисолаҳои номзадӣ, магистрӣ ва корҳои дипломӣ ҳимоя карда мешаванд. ӯ ҳамчунин омӯзгори серталаб дар ташаккули мактаби илмии физикаи атмосфера дар Тоҷикистон нақши назаррас дорад. бо роҳбарии ӯ насли ҷавон на танҳо малакаи илмӣ пайдо мекунад, балки арзишҳои касбӣ ва ахлоқии олими варзида, масъулият ва дақиқкорӣ дар онҳо тақвият меёбанд. ин омилҳо саҳми ӯро дар рушди мактаби илмии физикаи атмосфера ва таҳкими ҷойгоҳи Тоҷикистон дар арсаи илмҳои ҷаҳонӣ боз ҳам барҷаста менамоянд. мо барои тарбияи шогирдон вақти бисёр сарф мекунем. ҳоло ман 7 нафар шогирд тайёр кардам. онҳо як нафар рисолаи доктори PhD-ро ҳимоя карданд. 6 нафар рисолаи номзади илм дар соҳаи физика математика ҳастанд. ҳоло зиёда аз 10 шогирдон корҳо карда истоданд дар соҳаи физикаи атмосфера. аз он 2 нафар доктори илм ва мондагӣ номзадҳои илм омодагӣ доранд, яъне корҳо рафта истодааст дар ин самтҳо. нақшаҳо бисёранд. устод Абдуллозода Сабур шогирдои бисёре ҳам ба воя расонида ҳастанд. докторҳои илм, ҳатто номзадҳои илм бо доктории PhD кор мекунанд, бо магистрантҳо кор мекунанд. пайваста доимо бо ҳамино кор карда барои рушди илми физикаи тоҷик хело ҳам натиҷаи хуб ба даст оварданд. устод Абдуллозода Сабур боз ҳамчун роҳбари шӯрои диссертатсионии муштараки институти физика ва донишгоҳ мебошанд ва пайваста ҳар сол то 4-5 номзадҳоро ба воя расонда дар шӯрои диссертатсионӣ рисолаи онро дифоъ менамоянд. воқеан профессор Сабур Абдуллозода ҳамчун олим ва мутахассиси варзида дар соҳаи физикаи атмосфера ва иқлимшиносӣ бо корҳои таҳқиқотии худ дар рушди илми тоҷик саҳми назаррас гузоштааст. маводҳои илмии ӯ ки таҷриба ва таҳқиқоти амалӣ ва назариявиро дар бар мегиранд, барои таҳкими заминаи илмии кишвар ва роҳандозии лоиҳаҳои стратегӣ дар соҳаи экология ва тағйирёбии иқлим ҳамчун дастурамал хизмат менамоянд.
дар давоми фаъолияти илмии худ ӯ на танҳо таҳқиқоти самаранок анҷом додааст, балки тавассути ҳамкорӣ бо марказҳои илмии байналмилалӣ дониш ва таҷрибаи навро ба Тоҷикистон оварда, барои омода намудани олимони ҷавон ва мутахассисони соҳавӣ саҳми муассир гузоштааст. мероси илмии ӯ имрӯз низ дар рушди физикаи атмосфера, пешгӯии тағйирёбии иқлим ва ҳифзи муҳити зист дар Тоҷикистон аҳамияти калон дорад ва ҳамчун пояи боэътимод барои таҳқиқоти оянда хизмат мекунад.